Zdravo, ja sam Fifi Ne zaboravi me i danas ću biti dadilja Cvetne bašte. Ja sam Fifi Ne zaboravi me. Napolju je činki za današnju čajanku. Vreme je da počnem sa pečenjem. Došli na veliko gala otvaranje veličanstvenog novog luksuznog tornja sa apartmanima za parazite! Ostanite sa nama jer sledi Yu-Gi-Oh! GX. Budite tu, sledi još jedna epizoda Kodli oko. Pozivam vas na Rolimo Show. Roli će nam čitati novu, uzbudljivu priču za minut 2. Budite tu jer čekaju vas Wings Vile odmah nakon reklama. Da li ste spremni za dugu i bespoštednu borbu u trci vanzemaljaca? Nakon pauze, Alien Racers. Budite tu, Wings Vile će sa vama podeliti još jednu avanturu. Ostanite sa nama, jer sledi Lilo i Stitch. Ostanite sa nama, slede super špijunke. Nakon kratke pauze družimo se sa omiljenim junacima iz sveta Pokemona. Odmah nakon reklama sledi Naruto! Verujte mi! Ha! Na poslu, kad kažem Stimpiju za unapređenje...